F'Malta hemm istituzzjonijiet, imma dawn l-istituzzjonijiet ma jikxfu xejn. Waħda minn sensiela ta' stqarrijiet magħmula mir-rapporter speċjali tal-Kunsill tal-Ewropa u d-deputat Olandiż Pieter Omzigt waqt assembleja li saret fil-Kunsill tal-Ewropa u li trattat ir-rapport mħejji mill-istess Omzigt. This is exactly the failing, and I can give you a long list of what's going on in Malta. There are institutions, yet the institutions don't uncover anything. Omzigt tkellem dwar il-falliment mill-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet li ma jaġixxux b'mod effettiv f'każi evidenti ta' korruzzjoni u ħasil ta' flus. Malta is the only country I know of where the Court of Appeal judgment closed the investigation because, quote, Panama Papers are not evidence. Panama Papers are not evidence in Malta. And in the Panama Papers, one of the ministers and one of the main advisors to the prime ministers have been found. It's been widely published. And yet we do not get answers whether evidence is preserved of possible corruption. Id-deputat Olandiż kemm il-darba għamel referenzi espliċiti għal Konrad Mizjukic Kembri fid-diskors tiegħu u tkellem fit-tul dwar in-nuqqasijiet kbar fit-tmexxija tal-investigazzjoni fil-każ tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Qal li 18-il xahar wara l-qtil qatt m'hemm l-ebda ħjiel minnu l-mandant u qal li Daphne Caruana Galizia kienet qed tinvestiga lill-Prim Ministru u dawk qrib tiegħu, l-istess Prim Ministru li jażelu l-Kummissarju tal-Pulizija, l-Avukat Ġenerali u l-Ġudikatura. Daphne was investigating and reporting on Malta's Prime Minister and several of his closest associates at the prime of her death. Malta's constitution, in effect, gives the Prime Minister the power to appoint the Chief of Police, the Prosecutor General, and the judges. These are the key officials who should be investigating the corruption and solving the murder. But neither of these things have happened. Why not? Is it lack of competence? Is it lack of resources? Or is it lack of political will? Or something even more sinister? L-Avukat Ġenerali Peter Grek kif ukoll il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici kellhom iwieġbu għal mistoqsijiet fl-Assembleja tal-Kunsill tal-Ewropa mingħand ta' kelliema fosthom id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi. Fir-risposti tiegħu Owen Bonnici insista li ma kienx jaqbel mal-istil ta' kidba ta' Caruana Galizia. Ikkonferma li Brian Tonna kien konsulent tiegħu u li l-investigazzjoni fil-Panama Papers ma kienx hemm lokalija minħabba nuqqas ta' provi. Kumment li għalih Omzigt twieġeb li Malta hi l-unika pajjiż li jaf bih fejn il-Panama Papers mhumiex evidenza.